ngangakwa banyu I kai ke blueprint joki to haba pikwa te ya kalawi haba pi ong I jai blueprint se ke blueprint joki yo ngarong ajoin batki Andai wat sulap mit ban Ukraine taman ketik ia ka jing snau jong brio lebih snau sisa apa pida ulidar ba I jadi jai brio oh Deputy Chief Minister Badan Buram iba Prestonian kumno yang aklai berpinyeso but the voice of the people party lada ubaden ula ban pensisha yang katakan jingit jai brio oh madu imat pila kuat ban penyeso bani nyen ong ye pi lada pi kuat ban aru ni tengim pedang pi ni tengim pedang nomor nyen pe iki start nyen pe iki shot nyen sai giri tumai iki sama iki long kami iki long pa bangin sandor tumai yagari badai jai brio ko kipat babi wala da pila penpau babi kwa ban pinyeso but the voice of the people party ndai da ka basya ngi kren yenuma ban priang ko madu Badan Buram ya pi sa voice of the people party ka parti VPP ka ba ndon porsu yaki bakit kren da kawai pat ke subjek ka por yaki ka bagian kren kalau bat pentame ka bisu omi ejat benrio lari kren hok di sana ka bakin proof ejat benrio kan ko nongrim bagi kita kinong rim jom pi ke bapi ong ba pi poi cakap tak subjek pedeng ban ong ba I cai beliau lane apa ban keli na ke BPP kanu insi lane kanu mitar plat house rock kanu teli ki hospital kanu teli ki kambaba ba pilale apa ke jalan mikala jongi hakaba pilale ki kambaba lane ngakwa ban keli de bahasa iru kini ki sautli ki konstitusi ki ba ka BPP ka job lah kan nutli ki kambabha ki ba pilale ya ka roi ka par hapo kini ki sautli ki konstitusi ki ba pilale nomor pi teng-teng ngau pi kan ni kalong tangkum ke jing penthame ke ban yalam baklai ke jingmut ke jing perkat ki ba bun ki balang de hang ta ngau pi ba ka subjek pedeng ka bangi ong ejat riu ka dei ka subjek ke bejiliu ba ni kren ke bangat rai ban Ukraine tak pon election kamlo ni hap ban Ukraine ya thir haba ong ejat beriu nadu bedang khai mei pa hadu bangan dayak kata kan ke senam jogi jing ejat beriu baki ki kam bagi ba pilale na trai dei kata ka beduk kam ni Ukraine sebang ejat beriu rei na I ba ke jing kuno kim don po dok moi pak ngem don kam ban pinsisha ya ga jing ri jing ejat beriu ki patba ki ba mat ki tep ngam jukwa ban pot ronsing yiki kam ki babha bangale nam ta jat menriu lagi batip ki tip yiki kam ki babha ban kli kanu tli ki school nila thau snow thamula snow samut la bakla cingkli unang kli cingkli la kumbabu cingkli yau kena kelas A daga cingkli yau bade ke kelas 10 ngimpat sinsyar te gari ngimpat don te ga sarkar watang sisindu balai kali ni kini ke cingkli kebal pintu mar cimut imat wat yang nong keli cingkli atau syahot sepat ba ban keli no ba arden kat no teli ki skul la pentau kan no siru ba arden ulalong ministar ndai keli kumno pi penengkam mit MLS scheme ngan ya thu ya ka ai ke badan hanga bor ga ke i dikam ke bangale at constituency ngan ya thu upai ba jong nong kram uni thu baswa banong MLU Barden kumnu bong sipai ukang ga giet bat ondalalong MLU Barden kumnu bala pri ta ga giet kibon ngandon por bani thu yaki kam kebangale nam ta ga constituency ogi pai ba be chibon ki jingkan tho kini noi tangwei syariah hangi kinong alam jong voice of the people party layo I ya to ka jing kren ke jong presiden yo PPP hakaba uong ba barok kide ki besniu sudah barok kide ki nong pop sudah imat ong no ubahok dei tang uno ya lam jo BPP aduh minta nampak disyukur don di bang uswong hot ha hana wong dan kamban pamak nu blai swa bangan yap ngaklamang bangam dan kamban pamak ya di jingduma ndeng ong ngati kena bangam dan kamban pamak mau blai swa bangan yap bangan ada thok e ga jai mendriu nama ngapa ju thok te
watang si selu kebalai dengan pamak nu boleh isu banganiak bala top yang kacak ngong yang kata ki persyang man pen kumar nu ngai upat ba hagan ngai cek ko bamta umde isu tu upat ba ubam tedi ulatit khambha ngania tu ya pi hausem arhajar khasau khasan ga ek bajia warna uturu ramba nang tinanong krem mulong ebelir tupor ya kaway commotion hantay po assembly kabagi hapa di debate wong menta kanis kausil kamdol kamsyo hanadol kam manura ada kata artikel kabalais pa niyo puway kumbale ya kanagalan bat kumbale ya kamizuram bat kumbale ya kajamuan Kashmir kabikiong kalais pa niyo puwa artikel lengan ya tu ya pi pak niyo puy ka artikel kenal pa kadon tang artich lebih pulih ke constitution nyo ke India don tang arsla kababatay ka ka bon yung kata kalais pa niyo puy Henry haka 6 sidel kabagi ang kandis council kadon hunduna ya kasan prosla kababatay lon hano orang basong kababatay lon hano kakendaw ko siya kababatay lon roya kanjan ya kakong dan lon haja kata 6 sidel wow nururong bawang na la don kamban punduno hamle na slow plan bau nurang ba ukwaban punduno na marubau kwa banay jaj ikikun sukupa kanita kata kasay kenal karena kalau saya kenal plan bakwa manai jajau ko pa nakatakan daw ay makadiskursilkan muna kata ka mga kwa manong yupi daya pikir ba ching perskutu ngatim belandep keren mga kinikor ching pa sa i kabhaban pa tomun kam man persay hindi man persay naman ka nirisisya tenaga na skong hapan saya kani lengkung ta ino merengkam kat kelai namarba lado breo barut banong bagim don kamsu ya ka discouncil gidon kam ya ka artikel life pa nyo puway nga ngaong ya pi nga de number 1 ban persya namarba lada hile kumta kanyang karukom kariti kadustur karukom penyai kur kayom karukom penyai ka karukom yo anjongi ya kapateng kaspa kahajar lane ya kabri kabesa kan kelakong pongmut nadong sadong Karu dan pentigna ya jinglong try ya kendau ka siap badi ka spa ka boble ula kurku dein mar ka tagadaw nila dawa ya ka sarkar bagi dei banda na ka sarkar India bangin yo ek artikel ka balai spa anyo puai nraya ka niru don ke persang ban pensrutu bakla ban penting ban banyu pai ba nraya kerpa di piang ni ke balanang ke balastat puli ya ka artikel ka balai spa anyo puai a Jongi naga, puli ka ars, ya ka artikel lais panyu pui ji jongi mizo. Puli ru ya ka 6 schedule, puli ya ka para 12A, jongi 6 schedule princess ngutu shine. Kini kian, kiyeng kumno, bat kumno kan penmentoy, yangi kum ka jai menriu. Race ngusi penong, tang namar kata ka politics, tang namar ban pensu tu baklayo paiba, kita note ban ong bangade uban ningkong uban yang persya, ya kata ka artikel lais panyu pui. Ngamtip ki kren na kajing sngoto nagi shukren tang ban pintami paiba lari ki kren na kajing sngoto nga taray ka jai beriu kam di ban map ya bakum gini ki jai beriu ki benot ban ong bangan persya ya ka artikel ka balai spa anyo pui ka artikel lai spa anyo pui abat ji ka kren shai no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas lani kita ki mizo administration of civil and criminal justice according to the Kashmir laws of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources. Yang apa kum katakan don gibanot banong bangan persya kabamot kim kwa ban penskem yang kejilong try yang kini kendal bersiap kim kwa bamwingi long try yang kini spa marang di bawah ulah kerku lagalong giting gisit utau yang mausyun mausyap bangila ban ki ban kesal ban tray ban keta ban kamai ban kaji Hato ka sarkar kalama mansipin biyang tanga kam sarkar. Hato ka sarkar kalama mansi ay kam kontrak kam supply lot.
Hatong inuma syu mo menteri kini kijing kerku ke bau blay lo kerku ko ki pai ba kolong ga basnusi namar ka takarau ka dika kamram jingi bangin lek sha upai ba balingi don kamban simkia yang ni MP election kalong ga don kamban simkia yang MP election nomor uni unlong ka sur ka jau pai ba apo parlimen ka sur jo ga jai benriu ngin spa yang ni bulong rang ya tai apo parlimen mintangi i ya ga jinga keren ya ga CE oh kay ka balaja ka NPP ka kersyan ya ka CEB apa parlimen bakan long an bakan long ka CE hendoi ka MD hang ni pat ki ong em ngini khun bakan exam ya ka Meghalaya kan exam kumno kan ya lat na ka Meghalaya ka tagaan kay gani ka CE gani ka Citizenship Amendment Act ka jingpin kala ya ka an berlong trash nong hang ni po India kajing pin kala ya kata ka Citizenship Act ko kipai babi balai don kambalon ra ai kajing pin kala namar ban yo ban penlong traishnong ya ginong Bangladesh ya ginong Pakistan ya ginong Afghanistan ke bala pet India ko kipai ba ka sarkar Assam ko ngin pentri kampura ya ka si ka bamot ba kin pdiang kin itu dagaan ya gitu ginong Bangladesh ki bala don na po Assam bagin long no kinong India lani ki basyong shnong po Assam kay banja lada ka sarkar Assam ka pu ya kita kinong Bangladesh ki bala long kinong India hagi jaga kaput Bagai ke banjai ini, atau donan ke banyak dai kita kibriu, bagi numrung semeghalaya hadir bagi lalong kitras nong juga di India, donan ko kipai babi. Hadung itip kanungot kita, kinong Bangladesh kila don na India menta. Kat kum ke jingbatai jung Abul Barkat, o Professor jung Economics Department, hakat Dhaka University, wong bakat kum ke study lalap, bahadu kat waypoint lai million, kinong Bangladesh, kila patch India, tanga preng usnem kat kandai sepa andri usau, hadu usnem arjar kat lai. Kat waypoint lai million kamut shispa kat lai lak ko kipai ba. Ngidon kat no kum ke jai beriu, tang kum ba kat san lak ayai. Kalau kita kiyola tanggo ma arpo absanlak hapo Assam bakin long kinong India lani kinong Assam don ayute paitba bangin kangyaki bakin umwan shani dai namar katangi don kam ya uni UMP bon lek sepo parlimen bantawa naga sarkar India bangi don kam ya ga jinyada naga jingpentri kam ya ga an ya ga ar ya ga ni ka CE ko kipaitba ngidon kam daga waipat ka jingada kabanya daingi naga jingpentri kam jongani ka CE ko kipai ba ngidon kam bangin sluto bat ki waipat ru ki mat ki babon ki ba uni UMP jingi unlek sepo parlimen banya sa ngidon kam UMP unlek bantuklar ya ga jingpentri kam juga negrens ngidon kam UMP bantuklar ya ga nihu ngidon kam UMP bantuklar ya ga ICAR ya ga CU bat kumta ter kini ki Central Institution Establishment kanno sin ngale ki MP jingi kenlek bantuklar ya kini ki Central Establishment lane institution ki banlek bantuklar kumnola ai kam ai jam ya ki khon ki jungi ki hakini ki grade C badi ki badi ka hak kat kum kata ka policy bangi de banyo sau naga sispa kum ki try jela o ki pai bakadon shibon ka benta ka bo MP ude benle